Ngiyababingelela benkosi, ngiyababingelela abegwijale kamdlaka ligwegwe lishezi abasini bengoma. Ngiyababingelela abakaklebe ngembono kwehla kweyikaMancengeza kwathi kuyikaphungashi wanyamalala. Ngiyababingelela abakanomakhweli ngonyama uhlanya olusemehleni amadoda uzululiza yokhwezana abantwana ngabadala bodwa abayibalekela udunjwa yedwa limkhandanisile nina beqhawe nibekelelwa ngumntungwa ukholo ngwakwakhumalo kwikholo Khumalo TV ku-YouTube. Ngethemba bonke abenkosi basaphila. Cha, thina sisaphila kwakhumalo, sisaphila emantungweni. Nawo-ke umuthi ke bakwethu kuthiwa ke uMayisaka ke omhlophe, uMayisaka ke omhlophe uyaphalaza ke lo muthi, ungena ke emthini ke emhlophe ke yokuphalaza, uphalazela ke inhlanhla uphalazela ke inhlanhla, udonsa ke inhlanhla uye uqhathwe ke kakhulu ke nemithi ke efana ke nonhlanhla emhlophe onginakile omkhanya kude kanye ke neminye ke imithi. Umkhanya kude awufakwa ke kakhulu kodwa bakwethu awufakwa kakhulu umkhanya kude izingane zakwethu, futhi akuphalazwa kakhulu ngawo uma ngabe liduma ke uphalaza kakhulu ke ebusika ke umkhanya kude nina beqhawe. UMayisaka omhlophe ke lona ke ubuye ke ungene ke nasemithini ke yokudonsa ke ama-customer kulabo abanamashishini, ubuye ke ungene nasemithini ke yokufesa, kuyagezwa kuyaphalazwa ke futhi nanga uma ngabe ke umuntu ke ezophuma ke ayofuna ke imisebenzi nina beqhawe nina bembube. Uyangena ke uMayisaka ke omhlophe nina bembube kuleyo ndawana ke leyo. Ake ngimeke lapho baphile ke abezulu eliphezulu, baphile abenkomo yabo yayodwa kwaSoshangane, ezinye zofa umdlebe, ihwanqa ladla amanye amahwanqa ngoba ladla upiti kwabasemgungundlovu. Baphile abenkosi.